muntu ki bari kumwe nanjye Dani. Iyo ni krizi imwe tugiye kugaruka ku mateka ya Musenyeri Twagirayezu. Musenyeri Twagirayezu yavutse ku 21 Nyakanga 1960, avukira mu karere ka Rutsiro muri paruwasi ya Crete Kongoniri diocese ya Nyundo, naho yize amashuri abanza. Yahawe ubupadiri tariki 8 Ukwakira 1995, umupadiri bwite wa diocese ya Nyundo. Mu mwaka wa 1997 kugeza muri 2000 yagiye kwiyungura ubumenyi muri kaminuza gatolika ya Louvain, igihugu cy'Ububiligi. Aha kuri munyamenyi yanditse muri teolojiya. Agarutse mu Rwanda yabaye umuyobozi wa Karitas ya diocese ya Nyundo muri 2000 kugeza muri 2002. Nyuma yaho guhera muri 2002 kugeza muri 2009 ahabwa ubutumwa bwo kwita ku mutungo wa diocese ya Nyundo. Mu mwaka wa 2009 kugeza muri 2016 yasubiye mu Bubiligi gukomeza amasomo kuri munyamenyi mu gucunga imishinga, ari nako akora ubushakashatsi bwo ku rwego rw'ikirenga doctora mu bya teolojiya muri kaminuza ya Louvain. Muri 2016 kugeza muri 2023 yasoje ubutumwa muri Karitas Rwanda nk'umunyamabanga mukuru wa Karitas Rwanda. Kuwa 2 Mata 2023 ubwo Twagirayezu yagizwe umwepiskopi wa diocese ya Kibungo nyuma y'igihe na mwepiskopi bwite vite uko yari yakirebererwa na Antoni Kadinali Kambanda, bifatanyaga no kuba episkopi wa Kigali. Murakoze.